Shillong Jong the best institution yang Injury? jadi ke isi bar ni pakai menung beran dan bapet on teman hanya po jauh to por ngawan kedui kun itu yang kene bon mesin ni ngatai kamera be ya ka football apa India juga jagal bol dia circus jagal na KR Enterprises kejakaan dapat bagi custom sofa ke philap an order but your 10% Christmas offer hadu ap santri Disember arjar pesan. Hang ni philap an design shuki lejong but your ru ika warranty nadu sisnem hadu sansnem kempi lembar ke free delivery. Kontak nomenta hakini number na bagi shuki bagi interior design solution tang KR Enterprises Richard Shillong. Alison Karidin Karsentio. Kublai Shibun melawan. kublai pi Nomor ngalak kuat nadu nu bani kendu ifi. Te kadai ai ka ba nangi na ka forefront media ni komen ba pidan bat ngi hang ni kapor. Kataru ngi stu di kapor Christmas pila shimru kani ka benta ban yashong ban ya mirjingmut lani ban ya cringe pang ka jingim ngani ni khana pang jongmeru nomor ngilai itu nadu kapor St Edmund School. Te ali skubha batayel shpangel di kani kadai informal ngal ai be kapor piru. well keren jangan Alison Karin Karsenteo and I'm a professional football coach ngam sang tray berka Shillong Lejong as a head coach dan tong dan bukan North East United as an assistant coach and 2 season ngadan berka Mohammedan Sporting Club in I League and in ISL hapo I League ni job ka I League 2023-24 season. So last 2 months ngadan berkas Young Warriors Football Club kabadai hapo Arnold Super League. So mentang ngadan hapo Shillong tang Asia dan mentang baka Football Academy ngasira iki. Oh, kini badan sete kadai hai katu caka betul tu bagian katu ka. Sajan mau dendang sih. Mau dia. Jani Grams. Ali ngaku aban sedang nanu kapor Danglet School. Mo ngatarai nga itu nanu tu kapor te kumnu katu kapor school ka shape ski lani ka walami pi ban penlong utu undong kwa elek kai football. Mga kenal dan kapor ba nisit ya draw ki formation haki copy Tapi nak mau. teng orang kenal nomor katu kapor datang meme balik kumni badan katu ka copy nge song lang hakajuk ka ben kiwai ti kila long kila fokus ban tho ke ban ngap ni kai letu me draw kai tu me draw Louis Figo dia hatu kapor famous katu ka club itu Kutu ko por ka formation bang atho ko por dai kadang pauna ma to ka Real Madrid to ka Galacticos to ka policy hapo Real Madrid 2000 policy hapo Real Madrid bagi ki wanra ni top players kama to formation ro atho kadeka ngabo 442 formation 442 goalkeeper 4 defender 4 midfielder and 2 strikers me pendon kami katu strategi ngaprum at kama to ko por ngatho ngabo Iki midfield ngabo Zinedine Zidane badu Guti. Kamo Guti. Left to Spanish player. Na right wing ngabo David Beckham, left wing Luis Figo. And Chakamat Arnold striker. Uwe R9 Ronaldo phenomenal. Badu Raul. Tu reka forme ding tu memang sekot dengan Louis Figo. Louis Figo. Orang gum ni Ali kapor beli me draw gitu. Kadai ke passion. Natural, kawan natural gitu. And tu ko por nga draw to ki formation ai. Tu ko por padan idea mangan long coach. Tu ko por su long ka long tong player football. Nga padan ka jing temu ban long coach dia na bot. Mo ko to bangal le tu dekan natural jang ka passion pangapai football ngai tar kan ngapai ki formation ai. Tadi. Dia tang kawan kan natural dah. Tengah tu por kan mau Ali ni kan mau sa wangi bekas school kadang penlek Arsenal Syukursiong. Miyok penlek stay. Yes. Sang point kita Arsenal koi kan ong po ka Selmans dai Selman school lain na ka academic education. Kasi mentut ka ay interest ka sports dah. Kung nga badan kasab na kay football dah. Ngidang kamadan to maran football bahe. Kadai. Por lunch break ngila kain to.
and kita ki interclass Interclass me pindah tu ke interclass kan mau mencuba meden section C. section C ya. Nak ke section C bang kan mau. Arngut nang tu ki bami mentah ki barang mengi itu bah. Alison Carsentiu, Eugene Lingdo. Ni job nado ke interclass ni job na nado class 3 ni hado class Oh. 8. Ya job Bapenbiang nadu kabut ke jersey Penbiang nadu Eugene Sen ngakan mau nga. Tindau Eugene ngak man kapor kan dia betang ke section C ka ba job. Ngirem nomor nga dan section B ngakan mau. Dan section C. Ngirem nomor beli labiang lut. Te hot kita ke interclass ru ka irap hai nga. Ka shape hai kumu kadang kumu breu ba jak football ma. And mau ba Sansol ru ngilai and chapo Gothals Darjeeling. Jadi ki arti ke torman bagi select. Mana kan Nah, mau Selman. itu. Hapo Sansol nak mangi job ika final. Hapo Sansol ngayo best player. Usnam yo. Medang kan mau. Time maybe 2002. Ya kita itu. Pura Gothals ngiram final. Chapo Darjeeling. Maka tim yo. Gothals kena giskol saja. Oh, dan. Giskol. But ya ka Selman sekali kau ke belah shape bainga. Kamu sports person Kamu Melayu exposure na dut kipor. di kebuan plus ru gi nohikai kamu petisa jangi. Oh tu. Selman Oh. tu encourage bainga. Kamu brother di Zuzaru kamu ngapor ngadap pas sekolah sekolah brother di Zuzaru ban berikai di Providence. Di kena Providence. Dia sleeping kain tu kamu coach and dadam tu should encourage ngaba kuasa let ini kalan football. Kamu berpementa ngaru syabun principal. Syabangan mi na sekolah ru oyan. Kuala ini kalan let ini kalan. Dia kamu apa an masih encourage banyak kena ikai kan. Ban let ini kalan football. Medan kinu experience kiba hapo school ru dan itu ki por na dangi kan mau kabang ngakwa bentip kala pen klan susu ya kejing dawa jong mela ni kejing kwa banik susu football. Yes. Ngadaru sendap kelas 10 ni. Te okay, ngatap bagai academic education important but nak liang sanga aku apa ban follow ya ka football kan. Itu kapor not as a coach as a player. As a player. Anak school rong ayo pun ki enter class ayo pun ayo ki best player apa school kan. Tadin ke school pan ke jani gaya kamno ke lentiat jong ke puisi. Na pos lanya school. Lanya school nga-join apa Shillong Jong. Marsnap na school. Usnam yo. Ngidap ni pas 2000 Arajar Laisau. Arjasa. Untah Itu ini. ngalai baka Shillong Jong. Ngalai Shillong Jong awan ko teenager. Por ngami na Shillong Jong pan ngami ko murang ba ngada bithoi. So ngadan po Shillong Jong bakatsan kan terus ngadan po Shillong Jong. Tabatai kendiat. Shillong Jong the best institution yang. Ko ba pelong yang harum taru ko mo player as a coach dai. Haba nai puram nga ingo ik Shillong Jong. Kam tam ya iba lar sing ming 7. Iba ai ba play lat. Mara Shillong Jong dai kim produce. Shillong Jong dai kam produce tangi ki player. Shillong Jong ka produce ki coach. Bun ki coach bana po Shillong Jong. Batre Shillong Jong tare. Ki adam ki top team sa po India. So Shillong Jong they not only produce players, they produce coaches. Dan nak liang jongaru ka Shillong Jong they ko ba tama ba pen debate inga kumu coach and also as a human being. Ti kadin nang kamut hadin ka por ladep kanika ka school na college College dai nga poi la ka ba ka Shillong Jong. ti to kendiat banno halor ka tu Ngalai apa Shillong Jong. Shillong Jong mau to por nga okay Ali fempat ready. Okay ngin pa lu ni pi. Tong ngalai la kai support nong thamai. nang tmai Nong thamai la kai nong thamai. Have first division to por. Dan nong thamai pra ngapoi la kai so apa pokse nga mau ngi job ngi. Tu senam ka ngi job ka first division ngi job nga yo best midfielder. Naka Shillong Sports Association. Dia dadap nang tu part ka Jong la ibang ready ka squad.
ke squad man la kana Shillong Lejong kan. Te Shillong Lejong di coach kum sa gidan Sir Herring. Oh. Pedikai dan sa Shillong Lejong kan. Te na Shillong Lejong tong la ka Shillong Lejong petang 3 season, 4 season dan tong dan injury no. Tong ia season ka football. But next nang topat ibang ko ban le kadai. Mo ko ban continue football. So bargajing keren na yang nasem ni mai pa ngong ko ali pole coach na yang nasem ke support nga teng lik pole coach sisnam jam tong wan pai ngon join bang baka Shillong Lejong parang wan join kama parang wan join Shillong Lejong akam pa join as a coach ka youth team ne kai one join just along ko technical staff jong ka senior team to por dan coach when coach pareng Desmond Balpen bado don we coach Thang Boy Sing to de Manipuri dengan try berkikin Injury ke ACL Barley Balar milik tweet kalong gumno long man ti por sang important physio ra ki por sa physio mtan ra belong mta usa semestan porinka le pakem nung bura don bapet on teman hanya po jeo ajan school sing kana ajan jeo tamut ki long ki old school man long ba marsen ada bisa kali ai san po anak club ngi por padan ding physio palong professional dan dari por tengai pakem ta dengan jam kan benar sempor ndreu nyoba nai klaim la banyeng ro aduh kata Teki berbeda long melong determine mem kuat hatu kapor kemut menang di ke face memlekai kum player. Kuat. Itu kapor mendan meno buka long coach. Kapor ki kena ko banlakai bang. Kerjam topat la recover ke injury. Te ngal tangi lakai hi but so compare net met kapat kam dalam isu. Terus ngong kuali play coach. I was very young. Kuali play coach Kan senang tu. Ai ngadang kan senang dah kandai ni. Dah senang play coach. Hey play coach. Play coach apa Calcutta. Kedeka diploma in sports coaching and sports science. So ngapulian tu kumpa 16 months ngadan tu. Kum kini ali dengan ongi kum kini ki mau mentan kita Calcutta kini badan kum kini ki sporting career deh boleh ngingim dan rahang ni nasi perhat long hang ni Shillong kum katu mempuli memek coach okay mesung di bandan kum kini kade bandan takani badan hani apa kani ka Shillong Sports Association kani kamla ban accommodate kum kitu lani ban walam kum kitu kala nomor gidung kam ho dan niru tai nomor kanirap iki okay gidan kena gi bom kwa kani ka ki kwa ban nyok ha ka football ti kidan na preng ki to me tu Shillong melapoi no stay de ki kwa ban lek shabar kim kwa ti kinyo pada hang ni apo jungi kabai da kadon ko ta kabai ngata syam hanga dan di bendan di bendan nomor beli ba ki kena bajungi badan ni kinyo bandrung hakum gitu magi babun mentali ko ingin saipoi ka turu ka futsal ka ba menta ki kena jungi ki kwa ban lat ni ki besni uli ti ai lat ba kinyo ban puli kin belong interested bor khoi dan ingin sutanat ban puli ka kot kin long hapo academics ti hadin kani ka Shillong Lejong omadi ha ka tu ko por medan ha Shillong Lejong ke ki strength but ka weakness ba me i haladi mar kadi ka por ba mesha ban long shape la ni ki kadi ka jaka ka mo yeme lapen long kum tau rang ba pe Shaman join Shillong Lejong as a coach ngadam dona ba long experience ko work experience man takin kum coach ring ya ban ekipian ka technical tactical physical sometimes mental side Begini ki dang dona kan. Te apa yang Shillong Lejong pernah ngatri begini ki bagi player kan. Player ki babet na jala kan. Pat kelas kadang player na baru na bariru. Atren ki to kapor kadang shape nya. Kadang yo experience so. Kadang yo knowledge so. Kuno ban improve your player, kuno ban improve your team.
Yang caban John Shalong Jong pada dalam confidence ba. To gal leadership qualities ang duna. Te hadian National Jong ki Aila dengan ban pe under 18. Dem to ngayo ka comme assistant coach jong ka I-League team. Dem to comme head coach jong ka I-League team. To por ka confidence ka wan ka leadership qualities ka awan kan. And plus ka knowledge ba pinkai ka piaro akam kendiat akam kiau ndiat kan. Mela keren sepang kawi ke ketien mentan leadership. Ketulei ke dei ke badon kamha. Tang ka jingim ke badai bot kalek kai bot man kasngi ngasem banga. Hatu mesem ba kani ke leadership ngidang duna hangni hapo jela jungi umdei tang ka sports bot kiwi ki spheres lani kiwi ke benta ka jong ka jingim. Kumnu mesem kani ke leadership hapo shlong la jong ka bayarap eme mentan me ong. Kom nga as a coach deh. Nga deal bagi player nga deal deh. All ki players deh kim deh way player la long dak mai. Dang jumut jumkat long mai ka behavior jungu ka long dak mai. Way pat la long dak mai. So ka leadership junga deh puno ban deal bagi ki player deh ka pair na way player. Way player nga la long strict ba. Way player ba nga la long okay malay tang hamnang deh. Ban deal bagi player in to get the best from them. So I don't treat all players the same. I treat all players different. Don ki player bang nungkam ban ong le ba nungkam la motivate dal dia. Don ki player ba pia ban dan ba hadin ki ba ai come on le ba ma ban tristam ma ban yo. Don ki player ba nungkam ban ong ai. La atte ba otai biang wai tai. So I treat all the players differently for the best of the team. Simple as that. Teng ngala man long iwe ngala man long iwe ngam long jam. Kom tai. Teng iwe ngam jukren. Stio rom jukren iwe perang haban kren ben. Motivate bit, encourage ben. Cuma long kumu no hikai ro aja kopor. Mar coach tu melak long kum ta me Educator, motivator, true. Kadai ngasui hab manager ni dei nomor ba ni hab ai men sim ki player kat kidang le Hamadan ni Shabar Hamadan ru. Ti kamon ong kani. Kamau meneng ya puis pang bani keren hatu ke section bengidan bengi section C Eugene lengdo. To Eugene di polok jungi bengi thu ba. Ti medang kendut ni am. Nang isi text, isi call ni but he's a class player. Inung kam susu banmi ki player na po jela jangi kumlong Eugene. I wish udan hang ni namar play namar ba hakani ka show long bangala aju kwa undan rengkat bengi tang balong anyway udan la jong ka schedule ba dei te kumong mentan kendiat batai ru kendiat halor Eugene. Eugene ngala ina dong sadang na dong dari sekolah ni. Kamba bod Eugene ni sanga joka class and perngisa boarding ru bado Sir Castro kamo boarding. Oh kani hapo kani hapo renjak dei tu. Ya salang to hang tu kadang dan su tu boarding. Kam dan su. Maki kelas shift sa Calcutta ta. Bang shit kim ta chu kon jong tengu Ed Castro. Kim ta chu. But again point Eugene na rum sadang ren. PE ba Eugene dei ka technical ability jong dei kolong hai ba. And plus narong siya nagring iba ka game awareness mo ka tactical insight mo dai narong siya nagring i kata naro parang lakay po in the class ro na ibaw dan kata te. How close may they men siya arngot? Musa ni parang di close ro tang ya kren tang ni kren ni football ni kan football topic ni ya kren and kay bang kwa man nga bang kwa ban mi bon ki kwa ban mi susok ki player balkom Eugene ta maru Eugene dai hati ki por ka peak time performance mo dai lanyo Sunil Chetri bare mano bapa po India football macha lanyo Sunil Chetri dai ki por dai di Eugene and Eugene ro udan ha ka po baka national team dai udan bai baka national team ambe tang shisnam arsenam ulong ka performance ko ulong consistent ba udan bai baka national team. So blank ko nang ba kejala ko pan mi show ko mi Eugene namar maro de player pair of pet ilakai
kan marka technical ability jeng ka bit ba plus ka game awareness bagi lack de ni Indian ki player India ki lack ta de ka game awareness baka tactical insight de tu patai kena amut you tu ka Tactical ka jingkren jome balong long ngakwa bo men pen batai bakan long kendiat ka balong simple nam ta pajba kamut you taka balong game awareness game ban long tak upreu ba read ke game fila kai madan dai player ba bit dai player ba bit jumare than stage to player ba bit dai uspe tang tong to okay usli tang space tang mare tang nien to la yo ko ball clear and tactical intelligence way ki read ke game kan okay shaban yo ko ball maki kla tip kai ka next movement jeng ki shaban yo ko ball ki player jengim ta banga i kan war SL ro nga pin kai SL wa haili ro ki player long ta sis ni yo ball ka chat ki sa perkhat kai bakin le ki player ba bet pat shaban kin yo ko ball club tip pa okay shon yo ni ko ball tai lach teng lai stay kumta and plus maintain the decision making jong player belong very important decision making kin ke gum ki coach melap ye ledi di ne me le kai kam tam meli mela long experience kat ni ki tu ki bajing melap on field off field but being a coach is very tough it's very tough being a coach the job te hoi baro ya dalang bat ke dei management ki player ki baro the firam dai pon fidan maroi coaching job is very lonely te hoi ke jing teng jing teng mom tak ha po kama po bon ki teng dekat team kam le ba dekat team karam lenter ke jing kawan am kono ban motivate ki player ba ka ba fi motivate ka team ka kam le ba te sakai pat phin le kom ta kan te ka chenjar ba te as a coach ke bang le nga ba dalong no ro dai bang ya ban trust the process trust the process trust the philosophy trust my training methodology trust your process and kaswani ka results because a football league results kanem one wood so long bon ki club ki ba shimti apo English Premier League kin one first year kim la le como parwan jogging club parwan po Liverpool first year second year ki kranam ki breu no coach long he needs time coach needs time da but after that after 3-4 years ki job ka EPL ki job ka Champions League so ban fin como coach from Arjan mo development coach by Philippine kai ki knaret 18 years below and fra coaching mo ki I League we need to have result oriented it's all about results the players ni kono ro fi job nang sigol ro tang la job so ban work with senior team is very difficult melajudan kini ki jing ha po melong coach tu melajudan gitu ki lowest phase kuma ki shot ong ki tin pareng lowest phase ha ka jing im ka brong lo ba ki jing mela jumat abon nawal mi ting tengi ko mong ngun tan ro ngin chupet tang na ka jing job te kamla ban long hi mar ni hamat ni ka jing rem ro ha ka game de abon ba te long kumem ta la jumat teng ba melong luli kum tu melong marwei mani barka parang coach head coach Shalong Jong ru to ko por kamau to ko por parang coach Shalong Jong first season ngaping head coach dai ka pian marngi dang don ki plan na baru ki senior player sang dan dia te second season te ka club dong ngin la kai tangki kena tangki local sing ko por ho ngila ba ki games dan ki game ki job pun pa ki game ngi ram marka experience ki player dang dona palong mi chat ko por ki player te ho dang ngi ram dang sa social media sa exercise no coach bam ler sak no ini coach melak man handle na dari baki om ngam ki social media am jupet yanga maintain ki player sa dong ngi khang ke dressing room ke ba season play dressing room tinggi let chabar dressing room
Kebakai bakaran kibri kai kren sengap baik. Bar dressing room itep tang mengi mengau coach ki technical staff wat ki player itep tang mengi ke baja apa inside kin. Deki bakaran sabar ki bakaran nice ngap. Kau mau nga lihat mana trust the process, trust your philosophy. Ya bis kemat milih kabalong Ngatrai ka tu di bang wat mengaruh ngalak men buat men me. and Nama bali me pet makat kemat ni. Long men pet lius tu balak alit. ya bis kemat kabalong ya bis kemat naik randin ya bis kemat move forward kasa yo ik result and kamau to poru barang pej ga to last season bang pej kin head coach ang Shalom Jong to por we play the best football. Ni nak kai benu. Ini nak I like kan bikin mon bagan East Bengal ke tim bet I player berang kena aza andi kena amta dam tore ki pau kena prangki bom nang to ulet cepo FC Goa to Mahesh Nauram matau main player jong East Bengal main player jong national team udah nang to ka squad to Mahesh Nauram to lagan to national team senior team and he's the main player mta po national team and po East Bengal to dan to ka squad kita kena ada for Samuel Kinshiru udah go kolom Ikut memory cuma klan ni ben kan mau gitu. Tigi player ka apoy lot cha apoy lakay ta sila Apoy lakay team jong ke ba bahaya kan to ko por ni kamau bengi play the good football dah ni lakay team ko mi mon bukan East Bengal dai we hold the ball dah ball possession ni kambon bengi to kapan I play ka ball possession kambon bengi pen iba ki player conference in por kinang khanaro ki player dalam conference Tementah pat dan ni. Mentah pat mensua. ka Kadang difference memelap. Ni mentah kalau change ni. em kum jong ka philosophy jong my philosophy Oh is kadang jong. my football philosophy is still with the ball. For training ro, I don't for training ro dengan le fitness training program ro deh kadin don beko ball. I always use the ball. Ro bazang training ro dokut training. And dari lakai game ro kwa ball. Kwa player kwa team sing kan pat ke ball possession ball. And then hidup ke ball ro kwa begin yok kena nak ke ball buat. Kang bing la bang ban. Ha? Ina ban sna begin leg attack. This episode is proudly sponsored by Murphy's Kitchen, your go-to spot for delicious pizza, juicy burgers, and refreshing drinks that hit the spot every time. From our sizzling chicken barbecue pizza and roasted pork peri-peri pizza to the all-time favorite chicken cheeseburger combo and signature mojitos. There's something for every craving. So grab yours today from Marpi's Kitchen at Maulai Putmori or enjoy the comfort of home delivery made easy and fast just for you. Marpi's Kitchen, where good food brings people together. Listen. Dum macale. Dum. Apa yang masih turu? Hatu ke klub. Oh, Norwich United. Dera. Tu por kami men syong baik. Dum macale. Te Johnny Abraham. Hatu por medan klub. Norwich United day namne. Norwich United dah. Te katu ka journey kalau melopat. Ah, Tu ka jinglit linti jong pat. new experience. Mar ngana I League Malaysia ISL no. ISL dah kham biang nang sedang. Kita kasa ki facilities ki baro. And ki players ru ba phi train ki players ru campaign ka ki foreigners di top belakai top apa top leagues ni top clubs apa European kan. Te first season ngili apa? To usna mi tu. Masdang. 2020 dan 2021 ngili apa di por covid ke doktoran. Doktor first season ngili apa? Ni po siya playoffs. Siya semifinal. Ngiram na semifinal bado mon bagan. Then ngayo penalty siya ngi last minute ngayo penalty. Light penalty. Dia hadian to tap gamon bagan. But we did but next season bagadan but kibat ngi kam lihat sini dia. New push ke bottom kan. But wonderful experience apa Norwich United kan. Good experience ya. Kan usna hong tu dan. Ha? Medan kan nun tu.
Tengapur badan bukan North East nga Leipoi sih. Leipoi Snam. Ka period of time badan but as a coach pat hang tu kanu snem 2 season ada lagi. 2 seasons 2021 season and 21-22 season. 2 season ada lagi. Bukan North East United. kumno ka comfort level mas tanat bandan tu dan kam tanat dari badan buat ka pat previous sungai kumno me balance long hakaliang sungai kata ka dik opinion sungai nomor But as a coach, they chúng ta long ngar ka koi ro kaban ai ngo yo no decided ro ka ai lat ka ban tre ka assistant coach banong ka club ka ba ai men sia mai nga ka ba snai nga dei kham no dia chak shong jong ying la jong him but grateful Artillery Club ke ba ai nga opportunity te naka tu ka jingnit jung me banta buat ka North East ka tu ka United dei me transition lani me move lani me kala pat syake pat nang tu daladap nang tu poi nang to not is today ngayo kama po sponsorship of India sa Kerala Trivandrum try do de ngadan cheese number ka sa Kerala paka sponsorship of India and ko por nila kai ka Kerala Premier League yang ho ka bahay nga mang banyo experience sa Kerala Premier League Kerala Premier League ro kadai ka apa we ka league de ngayo experience sa Kerala Mio experience but mio Shongling non man. Shongling to backwater backwater sa that's it backwater. Hantu kanu sisnem. System to go banga kamen banda nya po Sports of India day bakane ka Sports Authority of India po Kerala day ka jadi ki ka long kan ka sports science day ka bit han to po to institution kan. Jangan aku mu coach day por dona por dan lajong North East United kam dona dekat sports science de yo sistem mandana po dekat sports authority India po Kerala antong yo learn pa dekat sports science de yo don ki top ki sports science coach kan yo don ki and plus ka antong po Kerala ro ko ka Trivandrum antong de ki athletes ki bit apo India ki wan train ando Himadas Katu na Assam ki poro ki athletes ki wan train to nasi pekai ki nasi keren bagi coaches ando kono bagi le kono ta Na jukundu any international footballer hak por medan kini ba meya cheni shatai ba melik international football meyo ba mana bahar ba wan apo Aisal gidan mai kendo pernah ada Aisal kendo ki player kendo mana gani di ba but they are melak very pekai ki foreign player kan barabar ke very humble kilo humble lagi ki player kan very dedicated hard work but they're very humble tu man ngi don kam humility mi tenggi dalak poi hak ka career lani kam dei tang ka sports la de ka de jing em jungi ki brio de ni poi kum tama ki tu ki boong dalak poi palat chalor ni klet no ban hiar biang ban i biang chapo dan you lahir palak chalor tinggi sngo bengilak long master tu mah long entah aboram ya ka am day mo day ngapai kenapa your roots mera oh dapat tang football ding pe TV ru mi i ki dei kilong la ka jong ni kilong passionate ba sutana ban lek kai ban pe ban eat bai ka tu bat lu haju ko por dang pe ki tana kalong ka jinglong simple ki kalai ya ka jing em long ki i ka tu ki pe ya ka tu kim kwa thani ki ka ba long palat ni ti ali nga kwa ban kli ko mo ka family life kum nu balance namar me hap lek ka wei jaka ya ti kum nu me mela hapding buat kaying kasem long tade apa ba filok ba ba de yo ilok masuk tu ba support yo ilok ba support kata single yang ni day Menteng de ka imay paro iba support ba ka family ka support ilok ba support
and hot ngasih kuat tentang manilam ya family ru stay kan kami lok ikon kuat manilam saya but I lok nomor meru itri kam stay kan imla dah kadang dari dah marki wi coaches ki wan lam dah wan lam ki lok ikon tengah mla bar kidan kam stay dah mla but ki support bet de hot jenjar tentang film ikon itu vik perkai kon deh ngayo wan pej perkai kon ngayo pan permission apa notice nanti ngayo wan pej perkai kon ngadan bi kon tang perbakar dan kon tang setiau dan tong am lenyo ngas kendu biang fitep adok anu ikon ha hadin sistem ngas kendu ikon podang ret ngam kamdan persikha bat medan persikar kamdan sakon mending kau kamdan ko por ngawan kendu ikon itu ya yamแต่เดียงกันเบียงไปคนอารมณ์อะไรไปไหนล่ะจุเบียงน้ำต้องหาบันเล็กเบียงจ่าเบียงรู้ไปไหนจ่าน้ำต้องแต่วันเบียงรู้จุอีกคนบุตรโซ่แต่มันตาหอยมันช้ำซ้ำตั้งองแบบโอเคมันต้องซ้ำกันเดินไปพอฉลองงามกว่าอยู่นอกทีมงานชวนงานชลิดเนี่ยอนุชลิกรู้ไปได้ตั้งอารมณ์ไหนแต่นี่usah muka bandan sini kan su teri baka ngat ira baka football academy ngandan selong ngan long close bad ikon don kam nomor beli ting ngia klet man I long na ying ka balance don kam bandan long kade ka kam ru kan dan lang haying asem ru ngi dan lang but at the end of the day ke family support anda kade family but not ni ka kam ram pasti emang internet bom ong tan ba melas dang ban su thu te ba family don lang but ka wei ru ngasut ong ba entah kan kai bangale ngatri seru ngatri mata jengki entah kan kai bangale mata jeng family kan family kan but family always come first start tu bom keren ti tong nang continue dei ali Mohammedan Mohammedan ni dai kumu coach dai kum coach ngam sang seperkat ba kum coach football coach dai ngam yo ban tre pokal kata dai ngam yo ban tre kal kata kum mon bukan is Bengal Mohammedan dai mod kampat hon dah jam tang hon ngayo tre pokal kata begini club kini di oldest club Mohammedan oldest club ke bana do menno ayo tre berkiri ketep ke tre apa mon makan apa kal kata dai kam dia besok Kapa apa bantrai apa kalau kata? Atau batai kendian? Ki rekam ke ba? Ke pressure ke bona? Nak klub? Nak klub, neki fans. Pengadaan baka Mohammedan, nak mau. Ke fan base klan ba? They don't accept draw. Kim accept? Forget about losing. Forget about losing. Kim accept draw. The team ka job ki fans kata ke pressure ngak ko assistant coach hot apa you head coach ngatre bodu coach apa Russia Andre Chernychov dan bodu apa ke pressure ho dai of bagi fans bagi management bagi try jong club ki directors ki members jong club Berkai bangalan au tu Andre deh. He doesn't care any of that. Tu leadership qualities no. Mu coach, technical staff, bagi player, tamangi. Ngin try, forget kini baru ke pressure nanti forget. Kau bangalan bano Andre Chernychov. Action system mami. Ki. Au beda. Ke man management juga beda. Man management means taking care of the players. Taking care of the technical staff. The team is always happy. Hot, teng kedan kini ke jing aja jing shoot but dah ke jing lihat tu, bunang ban handle tu, ke team ke long happy biang. But dalam deh pressure of too much pressure. Kembang apa kalau kata deh, dah fit job pilih apa deh, kin buat kedor jepiro kamera sungkai, kin mana. Rapi rem deh, kisim kispat kan kawang ini. Ni menakan ni na, pe katu menakan ni rumi ngalak sutu
แล้วเขาbenar kan niก็ถูก fall out แล้วนี่ก็จิงจ้าจงเมสซี่ Macam. บทสูสีแบบไปตั้งทั้งตัวมันไป Betul kalau fans long tu fans. Kita udah feel ke ก็ organize ก็ตัว organizing ก็ตัวว่า organize ก็ตัวนี่อี is one tu tong arfa minit laling no. Namar hapo kalkta di kumanga kan mau yeladi kistonat to kadok kha te ki kwa bet mo kadok kha te kadan bet ti ko ar di football ko balai di politics mo ki terima ha ki lai banta te ki bengali te mlali ira mo ti ka khli jum ki tum ko mo But ke football kalau kita ke hea bagi football. Kum kibre ulang ya ki bayi yang ki blok jangan yong. Kam ke derby ha po English Premier League deh. Forget about derby English Premier League. Kelip pecah ke derby Mohammedan East Bengal lek pec. Lek kai sen pe kai ke game Mohammedan East Bengal. Ke game sang nyaw beje. Lai beje pec ba kum ni pec. Amulong ban pen klasna kan ki Mohammedan fan ka banyak nak koi ke root ki East Bengal nak koi ke Jakarta ka banyak. Ki amulong ban tengku ajo mat la akut. Hanya beje ke game lai beje. Tu pelit za ki fans ayat. Hanya beje ke game san beje ke Azang Ban Roy. Stadium ni ke Azang Ban Roy. Fi bon ki fan Azang Ban Roy. Ni pasal Azang ka game itu ki crowds. Tahu late experience ni ka Mohammedan East Bengal derby, ke Kolkata derby, late experience Kolkata derby. Forget about English Premier League derby. Late fokus je. Late tengah pok Kolkata lipet je ke derby. Kau mau pakai Shillong Jong ni lakai pakai East Bengal deh. Pernah lagi head coach kan pakai East Bengal ni lakai deh. Kipla tu kapor deh. 10 minit ngalong loss. Ni lakai pok Solek Stadium. Solek Stadium ngalong loss. Ki player ngalong loss. Ngalong loss play. Ha, marki fans. Ki fans tu kairap deh ke team. Tang baki ha. Tang nak jing cia jang ki deh ke stadium Broadway deh. Technical long nervous ni. Fen pe kai ke derby te Mohammedan East Bengal ne Mohammedan ne ka East Bengal deh. Kolkata derby of baik deh. Syirkai baik terat ni. Fen biasa lain tu. Tapi yo lai teli ki kumo mene ki experience lai teli kata di Shillong Lajong Northeast United Mohammedan te lai teli mo te nganam compare li namar nginam la wan compare namar ka jing And Mohammedan ni job ka I-League ru. 2023 24 season ni job ka I-League. am job Ni job ka I-League. Ni la kai ni for Shillong ni kala ka second last game ni la kai for Shillong ni Shillong Lajong. Ni tap singi si goal. Ni la kai against Shillong Lajong ni. kelok jume ibu Dia ni tap isi goal tap Lajong equalize. The last minute tap away player the Russian player taru left foot pum tap. Dia job dah sini celebrate tap follow ni. Saya. Dia nang topat ni job dekat Mohammedan ni yo promotion cepat Aisal. But very good experience. Bantai po Kolkata kan. Very nice experience. tang kitu kiwi ngan experience Mohammedan Lanya Mohammedan te Mohammedan begini ka apa anu celi. takin ngayok sngo Bekas siang warriors deh FC. ladan dapat kitu rumah So yes, ngalit kanero Arunachal League ro namar ngate bakali ka best league ki organize bahat. And gani ka league in 2 years in 3 years kan league babit ba. Apa no this kan Arunachal Super League. Ka benle compete ka Kerala Super League. Pai Kerala Super League dah ka promotion ha. Pese ai tanat ba. Tika Arunachal Super League ko benle tu kan ko benle ka Kerala Super League. Kena klik in nani sekolah deh dan Arsenal ni kan bet warna klik. anu arna kani ka siang warriors Arunachal Super League. oh, Ani ka siang warriors hot. kadai ka kan teli dan hang tu apo katu ka Super League yung Arunachal kidan Dan kita sport league team. sport Sport league team. Good experience yang ane well organized. Ini ka club bang tu well organized club. Facilities kabiang, kadang kabiang, very professional. yang makan jat bol ni Arunachal po si China
Sen kencat ni pun China ba. Thì hàng tư pada medan hàng tu siang Warriors menta dang shu. Shen ne. Relaxation, just for 2 months. 2 months was good experience in double game. Dia mentang ada apa Shillong pun ada Shillong kan. Ada buka football academy. To, kani menta dang ya poi nang tin po siang me poi menta. Ngakwa bentip ha ka tu ka academy medan lang hàng ti hapo kadih ai gitu. Saya jaman yang jenis Orang yang deh. Ketua academy ketinggi tu. football academy. Dan kamu tu. Ngan to ngani kong to ngawan kamu technical advisor dan tang along kamu head of youth development. So ni ka football academy kidan pun centers kidan. Ha poksia kidan kawai. Apo jayau dan kawai. And kidan center usha Mosenram kepada tersat. Gitu gidi gimde gitu gilaingut ki kena anak kelet gi balik Edmonds. Edmonds rumah. Ngar kelet Ardenson Sinkon Dawan Dawan Shan Karbudon. Meban Shan Karbudon. Meban karbon. Gidi gini mah laingut. Das away ru Nathaniel. Bahi juki. Bahi juki. Gitu gimde benanding kong baseng du ya kan ni hang ni apa. Shalom. Kong dia dekat turf dia maki. Betul mah gidi maki. Dia maki baseng. Gidi gitu ru baki ya football Kita mah. passion itu na school ni. Itu na school ni ulang dan passion football na. Te ki dan Krishna dang to ka futsal dam to ki ko aban Shina Academy. Ki khonga ya discuss itu dengan. Te ki mta ki dan ki academy plus ka mtar ke yo 2 star nak po All India Football Federation kan. Te mod ka yo balaka kan ni ka youth league jongka India na. Kadikir Lions Development League lah yo balakai kai FF Youth League lah yo balakai dia ka best and plus ka im ki ko ban promote iki player deh ban kio iki player Mahela ni player ya squad. player jela ni itu nak dah hoy but ka wei hoy when crunch pang ka football po jela jing wa hoy ngapai minta ba bon ki academies ya dan Haman ki kedong so kita bagi football academies ke babatam kata. Marki player aja kin pos-posnya ki join academy. Ha ki kai football. Deh. Ha. De mentabat la bon ki academy kan ni deh. Kai bangi kwam ta deh. Tindon bon ki tournaments. Tournaments sampai kini ki tournaments ki kena he kan. Youth tournaments ya. Ki under 10 tournaments, ki under 13. Under 15, under 18. Rai apa jelas ni dagi bon dagi organize bon kini tournament dai kin kio bagi player. Marki player train dore kin posi dagi train. Train sa ko bento. But phila kai ke game but phila kai tournament ki kio player. Phila kai ke game. Game is the best teacher. The more games, the more player will improve. So ngiap organize bon kini ki youth tournament sin. Nado under 8 tournaments, under 10, 13, under 15, under 18 tournaments. Ya, ketu Players need to play more games. okay. Kemut ketu ba mekwa ime ba menong ba ki di ban lek kai kambun susu kita ki game. Hakini ki futsal ni Kasong kan? Kya kasnong. anak kasong deh under 13 9v9. 9v9 berka ground ru dan measurement kan. Dia su under 13 shaneng okay. Under 15 shaneng 11v11. Man lagi 9v9 lah dan lagi jong measurement deh. Iki under 10 ke ground lah dan lagi jong measurement. Under 13 lah dan lagi jong measurement. Under 15 maybe mad lah. Okay, under 15 lah kami okay. 11v11 madam deh ya. So we need to organize kambon kini ki youth tournaments. Marka ko apa football kan kio idai. Crunch mga pocain kene ke maintain dik ni kinarit kan. Support iki invest saki penbiang ki tournament saki prepare tu kan ki player saki ora. Kau yang kuat mana? Melaju advice ya ke Shillong ke ni ke Sports Association ni melaju di
Mamdan. Hakanu ke bentar. Kau members ni. Ting yo le si ki kwa ban pan advice la ni. But kai balik Shillong Sports Station taru. Itat alam dah. Labon tournament taru. Aran di top 6 dan di Champions Cup. Itat dah akam bon tournament dah. Akam organize entah kan kala itat labon tournament but bon tournament iki kena he. Warbo kena red entah kan. Pendan show ki tournament kena red dah. Lanjut nak football mas tenat kiwi ki skateboard. Football nothing as small town samjang roi. Juroi menang ngono, roi mong. Orang dah menang dah. Kamera sum dah roi. Kamera sum teroi, lekai dah roi dah kebol men. Pada agak sotrat samjang roi. And plus sotrat dan pet ki ni documentary films ya. About football kan. Tentang football. About football. Am tak ada apa prime video mah di Manchester City ke Liverpool spekai gitu dah. Like you learn something kan. Favorite player macam mana? Favorite player macam Dan. Dan ya. Dan. Lain Tahu batai ya. Ronaldinho, Tahu. Andre Iniesta, Ya. and Sergio Busquets. Kau dan we footballer macam mana? Croatia mah suka mah. Kau suka? Football. Tu nama lain Nama. Nama lain Kaya difference mai kaden lani ka jinge pair ha pedeng mem shot ni ting ni anu juara ka tu mo. Ki player jungi ki badan hang ni ha po shlong nga thrai nga ngiling idan ka capability lani ka bor ngi dan me bani le kai bani bit ki player jungi ni ki bit ba. Tang me compare me ki kadan ha pedeng jung ki ni player na bar ba ki player shani dan ni Nabar means ka ke states. But ke Mizoram. Ngia po Meghalaya deh. Ngia adalah part of football culture. Ada ke plus point. Flight traditional pun ibat. Flight guys Sunday flight guys traditional pun kena wila kai football. Day music but football. Take football culture ngia adalah pa. Ta ngia balik sebagai. Kau kau ngam mana? Start them young. Kau start them young but pensang Nadu dangret nadu handle samru. Kau naik pat ayat ki ni ki exercise kan. Tang mesti lakai football dah. Tang bikin long engage ka football kan. Start them young. Football culture ngadan. So kau ingin start them young and early age and kau more games, more tournaments for youth development. More youth tournaments Kau mengaman kita. And ka jingi pair ki player nang ni but stay kam jingi pair Player jingi neru ki bon babet. Bon babet kiba lakai sa ki club kiba top club support Indian kan. Bon ki player kiba. Kam dah jingi pair kadai tangka at the end of the day kadai sang ho player kan. Kuno bau wo pej kamet la jong. Ka character jong player. Nong tahu player deh, nong pej fi deh. Sebab mah player baru player haju ke level mah. Lalu player kam dan karakter hendak deh, kam kiu main player. So football is all about character. Tementah tu menong karakter kumnu menong define nama ting karakter lah ni ka jinglong beri. Soalnya itu ka mentality kan, mentality to win, mentality to succeed. Apa madan? Okay, ngalah lakai game tak? Okay, I have to win. I have to score goal. Cuba di defender, ngan defend bah. I'll perform well. Kamu tak ada karakter. Cuba dan ki player deh fini, bah sen bekla make mistake deh. Haka game deh. Pekai ki deh sen make mistake mod down the sport. Dan ki player bah ki make mistake deh. Okay, melera. Next action ki lihat bah. Ki ni player ni. Tu kan ka long strong dah. Kamu kadeh ni mah. Ini all mental dah. But kamu bon player ni jalan ni bebet. Nang ni. Bon ba. Kadang kau ika jingkeli ke baki ai ki audience namar ngila ai ki audience ru bakin participate hakani ka ki keli kau ika jingkeli ki dan ki kata ka value ka baman ai ha ki player football ni don kam dem kita ki values Like mental me crunch pang karakter they don't come ni em ni don't come value ni em hapo
nukam. Ke kita ki values. Maintain ada pet you player deh. Porong pet you player maintain ngan pet jaka. Dengan jet player kan? Dengan jet player ni dengan pet you ni no player pet ni kondo ika technical ability juga. First thing, technical ability. Yang ka jinglong katu ka di yang ka jinglong jingman. Technical ability. First thing is forget about kata Swan Hadian. Kamu me pitch hoy Ni katu. kau nggak percaya you player. Kamu control ke ball, no pass ke ball. Technical ability juga. To. Second thing apa? Ya ke speed juga. Kamu ke speed bawa mari na A to B. Ke speed of thought juga. And ke speed of execution juga teknik. Teknik, speed of execution teknik. Mod sisnya ke ball, mod execute dulu dah. Dan kita player bagi yo ball ki tadi. Ni dan kita player bagi melak ban execute ika teknik under pressure. Tang apa you player ulah nam la ban execute ika teknik under pressure dia. Kuno ban latnya to ke pressure dia. Pressure from the defense. Kita apa? First technical ability, speed of thought, speed of thought and speed of execution technique, and last decision making. Decision making do you ball ule amno. Does he make a correct decision? To passing over the correct name. Decision making with the ball, without the ball. And that ni likely ngaspek ni ka pe bro ulong no khana uba sarong ne bam sarong ne. Oh. Ha, dan pe khana sarong ne ubal dan attitude ne. Maintain ki player re. Maintain ki player ki babet ha. Ibon macam ki player babet ba. Ki player lakai apa? Lakai national team ro. Ki drop no wood. Kila katang sistem nang tu pomo hadian point player isu national. Dekat attitude je kita. Kita nak attitude anda. Jangan apa? Lain kita likely deh. Maintain kita likely apa? So lain kita expect you as a human being dah. Ulang cooperative nam, ulang sarong na, attitude dan nam. Ngam juga kita berdan attitude. I never choose player belong berdan attitude. Pun ba kita player berdan attitude. Attitude problem. Ya. But i player bon fit ak team. Mar sisian untakin. Sisian dan khadwing ngot kila kai dai. Hoi. Subo way player dan attitude dai ni spongot kila kadang long kadang spongot na. And gini dan attitude way dai mot kan support gini giwero. Ni giwero kasa untakin. Kan support ni giwero kasa dan attitude long. Saban dan attitude ubeng shota. Apa yang kita main attitude jong player? Kadang sekali ke jingkeli mo. Wah, Nasngap bah kan ni mah. Bok kanang bon men ai ki pajba ki jungi ki ba ai kan ni ki audience ki bape ni. Ngiyo i dang shen ya ka jingwan Messi she India. Kumno kani rap ya ka football ha India namar ngiyo i shibon ki kontroversi. Lani ki jing deko mo. Halor ka jing bamyo lat ki players kumu Captain Sunil Chetri pan pong ya ka jersey India Henry U Shulong tangkum u promotional icon. kini bukan Messi ni, Messi di okay, mah apa orang ini deh. And ngatrai kamera be ya ka, football apa India. Aja kan spend sport di Breu, ki bangun aja kan spend itu beli kim, ai ke facilities babiang. Ha, iki apa India kan, senaki football ground, senaki facilities, football facilities babiang. Ni invest hak Indian football kan. Pek India football tak harum tak kali patep. Harum tak ISL patep danam tep. I league ru bon ki league apa India tak la on hold. Dehem tu mi ngasa syuong boleh ngasusi tenteng ba ka BCCI men pek kum ka cricketing body mo. Pek ka cricket ka no ka pisah ka bakite. Boleh pat kimla ban the kum balong ya ka cricket. Te fokus no ka football ru mo. But the problem kadai ka Indian culture sendiri cricket dari kau itu. But ban invest ya kata bahwa one Messi, they play invest hak po ya ke development football po India. Teh, hantu kan?
tamot kanam dan ni ka ba ka jing mentoi kam dan ni ka jing mon Cuma tu di kibra kan bayo sendor yoi. lalong ko manakani ngiyo me ki yo shondur kai ki aktor actress ki Kendo tu ki sa kan kemau. ki stars ki ba tambah ki bende ban kendu iban wan kenang na kamenta upat ba dan re ti kata kadai kawai ti hadir nang ta ali kadan sakawai ka jingkali kadai halor kani ka mau kanu te ngai kani ka football stadium Okay. ti hang tu ki ai ba haul da mau kanu football stadium kumno kani ka mau kanu football stadium ka bahe hain dia kani rap ya ka megalea ba kani rap ya ka north east kumju Kan yarap sibon ni. Nomor adon kar stadium kar kata dai ngatrai kebun ke international matches ke wananya. Lagi international matches ke wananya dai kato ka pen engage kena de. Kena duk sautanat de. Kena kendan duk passion ke football. Kena de. Kendan duk passion and plus hope bakan dan segi academy ro. Ngatrai kendan academy ro. Ke North East United Academy ro ken sinan toi. De kata kan yarap susu kan. Kena kan yo kan yo balen to academy kena jelas ni kan yo sa pentebet nto ana wiksi sen ada na academy te Andrew Newsam sports nam te kin kio bagi player and plus maintain community stadium kan dan kin host ki tournaments ki ba ki ba bet tournaments to ka football culture me clear kadang he susu an ka passion ji passion ji kena ada tu kin sotar ki kini player ki bando oh ka along umtai player kam ta ki long role model dah ki player ki itrat kan kena ada kam dam ka along umtai le sai tu ka passion ji kata kan kanang kiosho ka passion ji dah an ka penlong interest so ki player jela ji bikin makin ya su su man football kawai ka jingkali ru kadan ka sarkar kala le eu ban promote sai ka football hapo kejela jungi but leme perkhat apa tu kasurar ka le hi ban promote kemudian rong ai baki kilet chapo France kilet training sa France waktu ka timo kilet training sa France ki player na po jela jungi kilet training sa France atau rukla irap siboni di player lagi kena le training sa po sa France kai baki yo antai ka tagi kaman kinwan sini kan tagi kan ai kam ta bi coaches kan ki balik stay ai bi stay bi kawan sini raj ne kan penikai sini kena tambah ke environment kala chatai bat shani ke environment kalong kumno namar chatai kala pher mi shani me wanra mela menwara ai katu shani ka tagi ka training ideas kan ka training ideas subo kum nga coach nga subo nga le sabare nga le chapo Pretoria nga le chitai dai kum coach nga le what idea kan apa idea ke ki train sini dah ki training kum gi brace ne to idea bayo understand ka knowledge bayo stay ngawan sini kan ngawan ra okay penikai ka to penikai ki team penikai ki player knowledge transfer tir sakawai pat umdei tang kata mi knowledge transfer kawai ka di mindset rumi namar medi bandan kata ka karkom perkhat ka ba long ka ba khoi ngani ka ba kalong clear ka ba mekwa ban to ngan ne kata ngan ya bisa khamat ku mong mem ne keren ti alison ka message ka ba men ai ya ki kena samla man ta maki babun bape ya kani ka show ti ki ka message mami i ka jala jungi ka long kumno man ta ni ya kumboong ha ki por ki balong ngim tip kan long kumno ya ka balasai ki kena jungi ru ki ngop aku per te bun sin dang awan ha kani ka show le ngakwa ban khot ki briu ki bala ai men sim ya ki wei ki bape ya kani te ki ima bedan message ki kena youngsters ki bape lani bale kai football ki ba dang mut ban le se ban ya kum ka career bedan new message ki kam tam ki player football kan player football kam tam te ile ban engage ke sports to maintain and 11 age ke sports 11 age ke sports kan kum nga age ya ka football ke ip den age ya ka football ya ka football ke ip den ya ka football ka den so age ya ka sports engage ya ka sports and tapi dan subshat restem and what
kin bon ki jing thot ba kin wan dari dan bon ki jing thot ru ya bis kaman tres tom susu nai randien terus ke proses yang fi and fin sakio hi tengah tai to tele no kum ni la biang tu ki jing keren lek ai football no chalo lek ai no madan ne ti mentang idan hakani kapor we have Alison Carson-Dale showing his skills pani kata ki skill dong pani lihat nak mentang jungi kamdi ka show tang mania keren hangi ngi lek kai ma tambam dan berpos ini to san pai ki skill de ko ban tak kingat ki mak kam tam kena ba pet ba pet kiri kin yo jung toy net dah sepang ka ko ken ma sepang ki teknik ki tactical insight deh de maintain kum coach deh ko mo phim na ba football deh maintain da one player deh ko pet tang ka control no ke ball deh control pass mesti dong deh maintain deh kum ta deh phi dan phin deh deh ka ball control maintain tok pass control da ka left foot nga pass right foot kum ta control cái này maintain cái long basic thing but very effective in football football fan dapat minta deh pen tahu player le tengah tak maintain le you basketball control pass player so maintain hi le ban passing one touch passing one touch passing hard one touch good tak left foot use left foot ro dia mata control pass nta ta control ne control dah inside foot dengan ni inside foot hard control and pass hard control and pass maintain but hang neru dai hane simple lam ngane hard okay di player go bet break le no fitem tapi ni tactical track one tactical dia subu dan opponent to defender dan hane nan hane subu defender dan hane dai to cuba piang to subu defender dan hane to kau mengapa pass dai ngam pass keluar pi to Misal selagi 10 ni, dalam player berpas kemarin orang ki bebas orang, atau pass orang lain nak kejar. Kau ni tahu, for every pass there should be a thought. Swaban. Sound pass be thought. Sebut don opponent tu ada, ada IP sebut opponent tu ada ni. Na right side sebut IP right foot ngapas fi I ball. Sebut ngapas fi apa right foot day. Opponent mio ke ball. Unio am. Modern ni. Modern sini. Modern opponent don ni. Pass tu yo. Dia berpas habis ono. Pas haban selak na. Hindi supas ang mandam. Pas siya take a foot kan. Openan siya pas siya ni kan. Kang kinsok fi kan control ka ball. Kan pas. Kang openan dan ni umio aban. Openan umio kan. Openan dan ni umio aban siya ka ball. Kaman nang ni. Option isto kan. So do openan dan stay day. Do openan dan stay pas no. Siya ni. Pas siya ni kan. So for every pass there should be a thought. Never should pass lumbo do. Clear. Ibon ki player selain tak tong su yo ball bisa pelan tong su pass on dap rukom. To. Clear. And maintain second thing. Second part. Second thing maintain dai ba ni Donathan ki player India. Donathan. Shafen pass fi ngadai. Pass ibon ki player hapo India. What I sell ki senior team kan i ai ball, si senior ka ball ke zampet kan. Mark football ka start ham tama. Opponent ni mai lat fi opponent mal wood football dah dang step ciso clear so maintain ba kai bang i ngai ki player wrong thing ki yo ka ball tentu ki sampan pet to sampai to te kumnu pat dia kan ni buat maintain counter bagi kai ba nyapan pi kai dai coaches boni coaches song kan pi kai sha ban receive ka ball dai scanning sha pet sha Baca good players ki scan kemudian long macam foto ini club okay player dan defender dan club okay dan defender sih dia shan yo ke ball pass ke ball stem dan opponent stem dan opponent lihat no sisnya ke ball ai ke ball pass mah apa ni kai show ini pass teknik ranto ran let channel let take clear
So Te katu gede gitu kebaar. tu ada ke scanning ni. So fin receive ke ball, pi scan so. Scan so, pet sim foto so, okay, hano ke jaka balat jangan bangan sim ke next touch. Kamu tahu kan? Kamu film tan fi pass kan sim next touch ni. Pas tu. Saya jaka pemdan opponent. Tuh. Kamu tahu kan? Katanya di KI haban pekai kan. Pekai kamu Niesta, Busquets, siapa yang sim ke ball lagi, ki pecah, klak, ki pecah, tak, ki sepan ke ball. Sakawai ba me kwa ban hikai ke isu ba me pen i ba lat ngau nei kitu mentan skiwai pat. Sige pat main thang dai kam tam ki khna dai. Kam khna gi under 10 under 13 dai ba pet kene dai. Focus haka 1v1. 1v1 is very important. You have to master your 1v1. 1v1 attacking, 1v1 defending very important na. Kya master kene dai. 1-1 defending kum ta kum ta ga ngayo ball kanu bangan beat ifi da. Ta. Kanu bangan beat ifi bangan let stay ni sini kum ta kan. Main thing ke bang sele dai ka ba the ball should always be under your control. So sebab video opponent defender ngayo gandan ke ball ni. The main thing tak dia bangan le kere bangan beat ifi dai kanu ban beat ifi. Datang ngafen ifi sini ma PP1 5 sini. Oh. Ta shukai mentang ngawan ta mentang ini shue pet ni mo. Shukai ngang me bat me control me ka ball. Shukai ngan wan she man pen i nga. Pen i pat ba shukai ngan wan she me mentang men le kum do. So tuan saya dai. Main ban beat ifi dai. Ben ho. Ngafen kan sebab ngafen ngas ni ngale malet sini. FIFA la phai sini kamet. Ngata la ho. Phai sini kamet tengah sedia sini. Ya, simple thing. And manta PE ki kum Ronaldo ki ha dia di step over. Ronaldo select di ha select di Oh tu bashir le single step over, double step over ki select manta. Kum Zidane sama. Zidane itu ka 1 ni tu ka 360 kai Zidane roulette cekot mah 1 ni 1 semuanya wah lebe 1 ni usiam no orang tu P1 tu usiam ke ball ni mah 360 degree. Dan ketur dengkam ban pekai kena dah. Na ado dangret ni ban pekai kena. Dai biasanya pengumangan tengah yuk good training kasan senang yuk good training. Tu kalau late han. Very late. Iki player haban yuk good training na do. Anu dangret. Tu omen. Kini borok haban master na do dangret. Naro ki papet kini dai ki player dai ko ban pebet dai 1v1 attacking and 1v1 defending. Mentapa 1v1 defending dai kuma pipi dan ball. Pide attacker ngadi defend. Ta. Okay. Pide you attacker ngadi defense. Syaban kini muka kini ke ball dai. Ngawan hang ni wan ni dai kini ke ball dai. Have long arm distance ngat pi. An kini ka stance ngari body stance ngari dai melong ni. Long ni sayu. Saprung tu ha. Hiprung tu pilih dai. Te ka body stance ngari long. Kuntu. Long tu. An taru katur dia dengan teknik. Entah kawan tactical bat kalau ngadikte dipikin saya kali sebab pi kan sebab pi dai right foot right footer ka weak foot fi dai left foot nga kumu defender nga I lot of people pin let the weak foot kana wan yo kana mun finio badan ha so tu oh teng okay teng maybe opponent maybe block support nga don line got tai sini umdan bas support nga dengan ilam setai ni ilam sini ni me hakum kini ki matches semua dah lakut ki match me pet biang itu ki replay ya gitu very important gitu replay very important ya idan pecema syaka syami lakai game sebab mentangi lakai baka okay Muhammadan lakai baka East Bengal the syaka game ko Malaysia ka game dai mudasni dan meeting ipan East Bangka East Bengal kai ka opportunities and threats jangi kila kai kamno where main player jang East Bengal study analyze East Bengal East Bengal dan dengi sna ka video bas 4 minit ibu tu ipi player kan team meeting nama player kan kuno nama mi mentan mela mi isu mentan nga klan kan ni tolot kan ni hap tip sepang jongar ni hap tip sepang jongar nama dem tip sepang jongar kemudian menla ben attack lah ni ben defend everything gitu giba kidan ki komponen ko bang moment itu ipen hapan pen player gitu so game ipen bagi player meeting do jam tu ipen dam to breng ipen so ka team jangi kuno ngilakai last game
Kay bangila kay bah kay bangila kay sneo kuno bangin improve mra. An tang gi player ka nong gi player kan khana amra khana ki youth sai. Tang dara phila kay tournament dai dara la ban sim video dai ka best plan. Tang to phila ban le chiyeng fi page ka video fi page hai fi baklai. Ka to kan yara ba player. Day Hai fi bakla hai fi ha kay fi bakla am rasni kay phila ba. Ka to ka fi analyze yale dia dah. Kemudian ngapai kai video ki Man City players during the recovery time ki analyze dia during recovery time kita sing pool ne ki dan massage ki pe game ki analyze game ki jing bakla jang ki kamtakin tu player tu analyze yala dia kadang benda next game unda lakai dai ki improve lah ni ki kambas show ki pe ya ka jong ka jing bakla mi. So that's very important. Kau bangai mana? Kau 1v1 attacking, 1v1 defending, very important. Iki players. Ti Ali, tang kitu hi ngatrai deh, dang dan shoot ne, menang. Kitu tang kitu. Dan bakwa jagal toro, jagal ke ball mah. Dan kita jagal ke ball toro, deh jagal ke ball toro jagal. Ngam dah itu tan kipri jagal ke ball. Boleh? Boleh. Juga jagal ball dia circus jagal na. Nomor lah tengah nombor dia kata passionate nah ibun player dah ibun player bawan mengai jagal ke ball jagal ni sespasien dia player bit poi lakai sebab poi sese so ubet tang jagal so unang tang jagal for lakai lo tomorrow poi tu so dan ki player kini menang buat ke game buat kinang belakai game na kani ka message ki kana kita ya ka sports mah, de kuah pen engage hal dia ka sports, and ya ka sports, ya ka sports ka IP hadian. Kamu football coach ka ya ka ball, ya ka football, mar rangam ya ka football, rangam ya ka ball, tentang ka sa ngawi kasi. So engage in sports, work hard, tapi don ka sub, trishtom, and don gino gijing aru, kindon gijing aga agent fee but ilaban trishtam and ya bitch kaman hago si fa sakyo Ngalak let banong dan Christmas message na kabanta ki nong pet jong Forefront Media. Okay. Jadi ban ai ka Christmas message na kalian jong Alison Carcentille. So I just wish them ki sports person baro apo ka jala. I wish them advance Merry Christmas and advance Happy New Year. Te kublai shibun ya ki bapet ya ni ka Forefront Media te ngilayo ban ya keren but Alison Carcentille bun ki ngila ban practice ru kendian lah hikai yang ki skills ki bang ngai la dir man shang ala ngam kan mau shing ngila kai football house name ayu tang mental ya se bang lai kendo bang Ali te next time sa coach no yang mo dan puan Anytime.